Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umudud dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita magangka luar kuasa na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak pamasina nasibawai akka masena lori di manang alhamdulillah angke petunjuk na angke pertolongan na pong Allah subhanahu wa ta'ala ridi sehingga alhamdulillah angke ki hadir ron ramak baraka untuk laksanakan kewajiban ta sebagai umat Islam yang hari itu salat maghrib secara berjamaah, kemudian nawaring itu ki kesempatan untuk tudang dalam rangka talibul ilmi tambai pak disengeta, mudah-mudahan ya pak disengeta mencaji ilman nafi'an, mencaji pak disengang ia bermanfaat teloridi ya sengip ilmu yang bermanfaat ia nartu sidi pak disengang ia mutameri lalang atitah dena bawang okwak kalengnya. Nah sebang kepak disengang nareko yak gurui okumi bawa akalang ni monroh. Tapi ya kita harapkan yang pertama ilman nafian ia naritu pak disengengnya de na bawang okko akalatah, tetapi ya pak disengengnya noi mutamari lalang atitah. Magi na perlu mutamari lalang atitah. Nasabak si tonget-tongen na iya rupa disenengnya iya mutamai rilalang atia iya narayule makamalakang ni. Nasabak nareko iya pak si dia pak disengang dia na mutamai rilalang atia biasa tu mawatawatang untuk diamalkan, mawatawatang untuk dipigau. Contoh sederhana bansanya mas sempajak beri jamaah, yakin dan percaya mega kebanyakan di umat selang napahang misem makada iero sempajak bereja mae mega keutamanna mega apalanna, tetapi wadi jaji sebagian umat selang iero pak disengena tentang sempajak bereja ma okom yakelenna dena mutamari lalang atinna sehingga namoni semak kada yor sempajak berjamaah mega apalanna mega kautamanna biasa de nulai injuk kelo masigi untuk mak berjamaah padahal napahang padahal niseng mak kada mak berjamaah ki 20 pitu kau derajat lebih baik daripada sholat sendiri, tetapi yor pahanna yor pa disengena de nulai pajokai ajena untuk lo masih magi nasaba yero pak disengena okomi akalan na monro de na mutamari lalang atinne nareko si dia pak disengang mutamari lalang atinna
si dia to matepa insya Allah menyamang macening atinna pigo yero pak disengange menyaman nyawana makala malakang yero pak disengange sehingga mudah-mudahan engkata rion rama baraka meringkalinga ada asi peringerangang talibul ilmi mudah-mudahan pak disengange mancaji ilman nafi'an mancaji pak disengang bermanfaat eloridi betuan namu tamari laleng atinna ratita sehingga engkaki mulai makamalakeng pak disengang. Kemudian yang kedua detona yang lupai makiri salawat nan ya mapa salama lo alim labinna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat tak si biar papa salamat tak mencaji wisaba mencaji wasilah rias surumon rimatu lolongengi syafaatna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman lebihku, bapak-bapak, ibu-ibu, sini selesai nama sepong Allah subhanahu wa ta'ala. Engka sidi pakutana, biasa yang telinga. Sidi pakutana kapan mereka yang telinga. Si tongat-tongannya pakutana mekesing untuk menjadi perhatian kita. Tetapi sayang beribu sayang, ia pakutannya biasa tahu salah paham. Biasa tahu nasalah gunakan. Jadi pakutannya mekesing, tetapi nasalah paham tahu si bawa napa ke guna salah ye pakutannya. Kaya itu yang datang ke si di pakutana, maka da misemoga iyero musumpah. Masempajako asawani bekalima sesosiwani misemoga niga yero musompah. Maka singiye pakutannya untuk kita menjadi bahan renungan. Angkamo giro misengi niga le sompah. Tetapi ia pakutannya biasa to na salah paham tahu peko salah paham nasan ye pakutanang pak disengah matandre biasa nasa pak disengah ma'rifat maka dia aja na akor makutanan matandre lada pakutanammu aja na mo pikiri lada ye nareku mo pikiriku na betul ko betul sarapa nasengi pak disengah matandre. Padahal ia si tongat-tongan na memang pak disengah ma'rifat asanna, tetapi makadai pandritata awaluddin ma'rifatullah. Betuangan na amula-mulanna agamai ia naritu misengi puang Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Jadi ia si tongan pakutanai tentani gale sompa tania pakutana matandre. Tania pak bisa ngepil sapat. Tania pak bisa ngenarekole pikiri kini betul kisarapa. Tetapi pertanyaan mendasar di lalana agamata. Ia masalah pahami tahu Angka tahu napake guna salah ia pakutanai. Kaya kalau ia tahu makutwe masempajang. Ya. Jadi yang ketau biasa makutu dia namanya masempajang letanai. Magi ni masempajang. Aga jawabna iya payak melo masempajang narekoisen ini gale sompah. Bangga matu sedi waktu si runtuk si letanai si. Jadi misan ini jam sompah. Jawabannya misan nih. Lanjut pertanyaan. Magi pada dia pemasem pajang. Aga si pape balita. Aga na gunana masem pajang. Nareko isan nih. Niga mas sompah, niga le sompah.
Berarti agak si tongat-tongan na iye tau makutumay man masempajang. Si runtu ipaham salay, maka da iye nalu sapai. Si cowok na iye. Jadi iye kutun na masempajang, si runtu pahang iye maka de namo de tu masempajang. Yang penting isan ini kali sumpah. Jadi nih. Jadi sekali lagi mega pakai guna salah iye pahangnya. Padahal dek nama koro maksudna. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, tomat-tomat lebihku, sini selesai-selesaiku, ya nama saya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iya roh ya senge marisengang lori Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya rega ma'rifatullah sekali lagi tania pak disangem matanre. Tania pak disanga ya senge dena rapi nareko dena cocok lebih bicara. Yare kena kadato ya mau bicara pak disanga lalak bocok tania. Ini adalah pertanyaan berkaitan dengan akidah Islam. Pertanyaan yang berkaitan tentang pekoro tepat tak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pakutanai sebenarnya tujuannya nelorangnya supaya makasingnya pede patambai tepat tak lori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pak disenangnya, ia pakutanai tujuan harus hitung-hitungan lah supaya ia nareko masempajangnya bukan sebatas gerakan dan bacaan saja. Jadi ia tujuan naro pakutanai iseng ini gamel sumpah tujuan bere nareko masempajangi tania bawa baca-baca si bawa kedo-kedo. Ya. Jadi yang kan istilah telu temas sarang. Ya. Ya, kayak gana rasa telu temas sarang mega pengertian narek kole bawa lo sempajangnya, narek kole bawa lo pakasian lo ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sengit telu temas sarang itu sempajangnya yang naru dia nawadi terpisah. Iya naritu kedoe baca-baca si bawa peringerangnya. Nah betuan na pekor carana meo ki meringerang. Nah dia nisengi geroisumpah. Oleh karena itu perlu sekali lagi ya sengi ma'rifatullah. Tapi ya mesti lepaha bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian. Ya sengi misem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nawad dilepa pada carata misengi pada tarupa tahu. Narkompamang kaisang ya isi ditahu angka sahabat tak ya sang umpama ya senge budi pak disengeta parisengeta oko budi tentu dia nawadi lepa pada pak disengeta lo Allah Subhanahu wa Ta'ala magi nasabah salah siddi sifatna Allah Subhanahu wa Ta'ala ia naritu Allahu mukhalafatuhu lil hawadisi. Ia ropong Allah Ta'ala dekna pada ya rega silanya si bawan pancajie. Rilalan na korangnya na pawi makada laisa kamislihi syai'un. Dek gagah mapada-pada pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemakon ni ro pekor carata mengerang, pekor carata misan ni pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilorang isan. Padahal dekna to dilepa pada parisengat talori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala lo rupa tawe lo pada na pancajie. Bapak-bapak sini selesai-selesaiku teman-teman lebihku ibu-ibu yang nama sepong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pong Allah Ta'ala ya dia pada tahu berarti dia nawadingi ya nulle dapi akalata maka damagar pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka kisah da mereka yakin mereka tangkalinga kisah maka dero Nabi Musa pong Allah Nabi Musa alaihissalam
Sedi waktu kan yaro Nabi ta pangulutan Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan yang gelar kalamullah, tahu wadinge mak bicara langsung si bapang Allah subhanahu wa ta'ala kalamullah. Sedi waktu maka dia Nabi Musa puang meloka mitaki pekko jero wujud tak makora lebih kurang bahasana. Tapi maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala dia mulai mitaka. Magi na sabayaro pun Allah subhanahu wa ta'ala tidak terjangkau. Dia na yulle rapi. Sehingga tidak mungkin kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala kulinoy. Tetapi nasabak bersikerasi Nabi Musa. Sehingga maka dia pun Allah ta'ala ikak kita kalau bulu'e. Watunna matajalli tajanna pengallahu subhanahu wa ta'ala kebulu'e langsung mak betul bulu'e. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ini menjadi sebuah pelajaran maka dah namo pekko pak disangetta papahat talori pengallahu subhanahu wa ta'ala dekto na yulle rapi. Sehingga iaro kemudian pandritata nawerengi sidi aturan sidi pedoman bagaimana cara kita bermakrifatullah. Iro pandritata nawerengi pedoman sidi lalang narek komeloki bermakrifatullah misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala dan mesti kita. Ya. Masa bangka toto makada dia yang sumpah pengallahu ta'ala ke depa witai. Yang kata biasa orang telinga. Terutama tadi mengaku belajar ma'rifat dan seni guruna yang rumah guru. Pekoro carata mari ngerang, pekoro carata misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua carata misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ianatu ma'rifat bil ilmi. Ma'rifatullah bil ilmi. Misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala nisibawai pak disengang. Yang kedua ma'rifatullah bizauq. Misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala bizauq nasibawai rasa hati. Kegenara bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah bil ilmi batuanna isengi pengallahu subhanahu wa ta'ala berdasarkan pak disengang boleh kega pak disengang boleh akorannya si bawah hadisa dia na boleh lainnya nasaba iro akorannya pengallahu subhanahu wa ta'ala penuhi iro hadisa boleh nabita surona Allah ta'ala berarti si tongat-tongan na ia mampu jelaskan tentang pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ia naritu akurannya nih si bawah hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'rifat bil ilmi misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala sebagai pak disangang. Cara yang pertama ia naritu ma'rifat bit tauhidi rububiyah. Aga ya sema'rifat bitauhidi rububiyah ia naritu misangi pengallahu subhanahu wa ta'ala nasibawai siddi ketauhidan makada sininna iya sewa-sewai akkolinoi na pancajimanang oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala dek gaga akkolinoi tania ciptaanna tania pengallahu ta'ala mi buai jadi narek konye pahan isan ni makada iya linoe lolo lisana pengallahu ta'ala pancaji si tonget-tonget na marifat ni gitu jadi rawasat kira marifatnya tania padi setengah matandre narek kolepahan nih kemudian leyakini nih maka da iya linoe
lololisa na langi tanai api ia manang bintang-bintangnya ulangnya idi rupa tawe olo kolo uai sininna ia mana sewa-sewa pengalat ta'ala pancajiwi dek gagah sengadinna pengallah ta'ala pancajiwi nareka makasinnya ro pahatta makasinnya ro keyakinannya di lalang kita si tongat-tonganna kita itu sudah bermakrifat kepada Allah dengan cara ma'rifat bitauhidi rububiyah. Kita bermakrifat kepada Allah dengan cara bertauhid atau mengesahkan Allah melalui rububiyahnya. Jadi dia aneh-aneh situ ngenero pada setengah marifat. Itu yang pertama. Dan saya yakin di mana oke? Ya, pasti saya yakini. Dia gagap ko dia na yakin makada angkat pong pancaji sangadina pengolah ta'ala. Yakin mana nih oke? Yakin saya yakinnya. Berarti di oke mana kita sebenarnya sudah termasuk tauhid kita itu sudah tauhid rububiyah. Berarti yang kemana nih bermarifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, carana bermarifat lori Allah Ta'ala melalui ilmu yang itu melalui Pak Disangang ma'rifatullah bitauhid uluhiyah. Yang itu marisangangi lori Allah Ta'ala dengan cara makada dek gaga wadile sompah dek gaga okkolinoe wadile sompah sengadina pengallah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wahdahu la syarikalah. Ya Allah Ta'ala siddi la syarikalahu. Dek gaga sekutu baginya. Dek gaga apa dua menah. Jajan reklam temuki makanja to dona rilalang atita maka dade gagap pualo sompah sengadina pengallahu ta'ala berarti si tongat-tonganna itu sudah termasuk dalam kategori ma'rifatullah bitauhid uluhiyah. Kita mengesahkan Allah, kita mengenal Allah dengan cara mengesahkan dengan tauhid uluhiyah. Mari pakai lori pengallah ta'ala nasibawe cara de gagal yakini de gagal sumpah sengadina pengallah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinnya di mana ngapain orangnya pasti makanja tau don nari lalang atita maka dedek gagal sumpah sengadina pengallah ta'ala berarti aga berarti di engkamanan itu termasuk orang yang bermakrifat ya. Jadi tidak usah kita terlalu tinggi ya sange makrifat ya. Padero pak guru mak guru kebatinan salah-salah ya. Gue itu kapak keluarga tak engka sahabat mak guru makro sebenarnya ada nama makro na puji mi kapang mapatap-tapue na puji mi papusi-pusing na weringi patap-tapu desangaga patap-tapuan na sehingga beranggapan yang maka dapat tandrela dari rupa disanganya padahal dia nama makro maksudnya ya sangnya ma'rifat. Kemudian yang ketiga bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian biasanya ma'rifatullah yang ketiga adalah ma'rifatullah bitauhidi asma was sifat. Betuanganna ma'rifat ki lori pengallah ta'ala. Yisanyi pengallah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tauhid asma was sifat. Betuanna leyakini maka daira pengallah Subhanahu wa ta'ala mempunyai angka sengna aseng ia makasingnya ia naritu asmaul husna kemudian ia Allah ta'ala mempunyai sifat-sifat yang juga mulia
Ya kita nak dan percaya maka dah ini lepahang bisa maka dah ya Rabbul Allah Ta'ala kasana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus dan seterusnya. Angka 10 asera asanna Allah Ta'ala disebutkan di dalam hadis biasa narekomilodon lori Allah Ta'ala, maka dia Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Rabb Allah Ta'ala mempunyai asmaul husna. Angka asan-asan ya maka singnya fad'uhu biha. Ari lodong ko nasibai asmaul husna, nasibai asan-asanna. Biasanya itu mangkeril ya Rahman, ya Rahim. Puang, ya maka sia-sia loatanna. Ya Tawwaf, Ya Ghaffar, Ya Rega, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Biasa le pancaji sikiri, biasa tu le pancaji pak donga. Jadi narekon kemuki mak donga lori Allah Ta'ala. Nasibah le tepu asmaul husnanya, si tonget-tongenna, ma'rifat mintu. Demi sadari aleta. Jadi kita sebenarnya itu sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ya Rabb Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Kegerang ke-20 sifatnya Allah Ta'ala. Biasa ya gurui. Biasa ya gurui. Ya sana sampai Allah Ta'ala. Engkau wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil hawadisi. Ang ke-20 sifatnya Allah Ta'ala. Narek oleh paham ya sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Disatogan ya sana angkan itu mencaji tahu ma'rifat Allah Ta'ala. Jadi ya cara kita bermakrifat. Ya naritu kita ma'rifatullah. Yisengi Allah Ta'ala dengan cara pak bisa ngambil ilmi. Dengan 3 jalan. Yang pertama bitauhidi rububiyah. Yang kedua bitauhidi uluhiyah. Dan yang ketiga bitauhid asma was sifat. Narekon kumui maka sifat disengeta. Maka sifat disengeta maka da Allah Ta'ala pancajika. Maka sifat disengeta. Maka sitodo nari lalang atita. Maka dade gagal sumpah sangadina Allah Ta'ala. Kemudian narekom adongi. Biasa letapu ya sana Allah Ta'ala ya Rahman ya Rahim. Si tonget-tongenna. Angkan itu termasuk orang-orang yang bermakrifat. Tetapi baru sebatas makrifat bil ilmi. Makrifat lori Allah Subhanahu Wa Ta'ala nasibawai pak disengang. Dia tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua yang paling tinggi dan seharusnya seperti ini yang harus ada. Ia naritu makrifat bizauq. Ia naritu ma'rifat lori Allah Subhanahu Wa Ta'ala nisabawai rasa hati. Kegayasan ia dan nisabawang ni Allah Ta'ala pakkalana tetapi ia pak bisa ngena mutamari lalang atinna. Contohnya nisab Allah Ta'ala as-sami'ul basir. Ya Allah Ta'ala maha mendengar. Nang kelinga manang agagay. Al-basir. Maha melihat. Nita manang. Na ini sanaro Allah Ta'ala as-sami'ul basir. Sehingga nitau ipigaw dosa. Jenariasa ma'rifat bizawq. Kisah yang paling sederhana. Nuleto biasa tangkalinga. Tapi dia na marigagay leulangi kisah. Ini contoh yasanya ma'rifat bizawq. Angka si waliullah yasanya si Abdul Qadir Al-Jailani. Yaro si Abdul Qadir Al-Jailani mega muridna. Mak datu muridna si Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi dari seganna muridna si Abdul Qadir Al-Jailani, siti mi bawa muridna napoji. Siti mi bawa muridna kaminan napoji. Nasaba iya siti mi bawa muridna napoji. Iya murid-murid lagi masih riati. Sehingga menghadapi lo si Abdul Qadir Al-Jailani. Mengulu ni makada. Puang guru. Guru tak. Mega je tu murid me. Mega tu anak guru me. Mak datu.
Tetapi magi na siti mi bawa mu poji. Mu angga aga kiidi muridmu. Aga jawabanna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makadami. Narekome komisang magi aro si dia lo poji. Angka mana ko baja si pulung koe. Jadi bajanna si pulung manan ni aro murid-muridna. Napayaro murid-muridna narengi si di manu, si di murid, si di anak guru, si di manu, si di topiso. Kemudian naparentangi makada, anak guruku, murid-muridku, lo kogera iye manu o konrang iya kira-kira degaga mita ko. Jadi ero sininna murid-muridna berpencar, lo mana ni sapa onrang, angka mendre bulu degaga mita tau nagere angka tama lala goe. Giling ni kiri kanan degaga tau nita nagere singkat cerita lisumanan niero murid-muridna bawai manu puragerena kecuali siddi kegero iero murid kaminan na poje si Abdul Qadir Al-Jailani makutan ni si Abdul Qadir Jailani makada magi de mugere iye manu aga jawab na ima murid makadai gurutta onna eta perintanga makada gere iye manu o konrang de gagat nitaka de gaga makita na pura manan ni wonroi agage menre ka yase bulu angkalo rasa pengala taala mitaka tama ka ala angke pengala taala loka wirita si engke pengala taala tama ka goy nitaka pengala taala. Jadi degagon rasa di deni taka pengollau subhanahu wa ta'ala sehingga dia ule gere iman agar bisa kita ambil pelajaran di sini maka da iya na contoh tahu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ma'rifatullah bizauq tanya bawan na paham maka da iya ro pengolah ta'ala maha melihat maha mengetahui tetapi iya ro pad bisa ngena utama rilalang atinna. Tapi narek kepek ko narek ko tahu. Dia nantame pak disengenge maripat lelori lalangatinna. Tentu tisang. Ye korupsi tau salat tu. Modi jaji mega haji. Profesor kapang ya. Makasing kalalo kapang ustaz okro korupsi. Narek ko letanai. Misa gamak kada pengollah ta'ala maha melihat. Misa gamak kada pacalan na pengolah ang neraka pacalan na pengolah ta'ala pasti na jawab misal nasaba purawa guru tapi magi na korupsi mo ka magi na mapigo mo pa dosa nasaba iya ro pa disangena tentang pengolah ta'ala o komi akalan na den na mutamari lalang atinna nisa pengolah ta'ala maha mengetahui tetapi masa baok ko milalang akalan na rapat disangnya kata moi pigau dosa. Nisang Allah Ta'ala maha melihat kata moi na jama-jama iya na tenge pong Allah Ta'ala iya na tenge syariat na pong Allah Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian ina masih pong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kemanang mencaji orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kesimpulannya maka dah senge marifat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tenia pengetahuan tandre. Tenia pengetahuan ia de najape akalang ye masusai. De marifat si tongan-tonganna adalah awwaluddin ma'rifatullah. Amula mengena agama ia narju ma'rifat. Jadi yang pertama memang kita mesti berma'rifat. Dengan cara aga ma'rifat bil ilmi. Ya nari tuisan pong Allah Ta'ala sebagai pak disengang. Dengan cara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ya pak disengat tentang ma'rifat aja na mancaji sebatas pak disengat bawang upwak kalangnya. Diusahakan ya pak disengat tentang ma'rifat mutamai rilalang atita.
Mudah-mudahan engkau manang ina masepong Allah Subhanahu wa taala sehingga ia pak disengeta mencaji pak disengan ilmu yang bermanfaat. Tak dampangi ka narikuang kasalaku minallahi taufik wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.